Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan, pila ru ban syukola ho number, kandai nyo saw san riu pranot, lani kandai pran riu laisan, arn riu kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit bah benar kam daka Oswell Soup hila ban yo na barok kidukan ban pentikna ya ka jingsingan jong kipat ba nong song shnong ki baba mi ki dok kha ki bawan ra na bar jilla Meghalaya ka assistant commissioner jong ka office food safety ka kong DBS Mukim ha ka ap khnai trik ujliu arasar arpulai kala herjurib ya ka basa di dok kha hayaudo bat ban le ru ya ka tes khnang manlam larang don ne em ka jing I inject dawai formalin ha ki dok kha Kakong DBS Mukim ha kajing keran jong ka bakila pathai kubor hadin baladap ban let tes sekidok ha rengkat kajing sakilang jong kinong yalam ka khasi Jaintia Fish Wholesaler and Retailer Association kalai thu ba hadin balalet tes sekidok ha kala pentikna bakidok ha baladi hayaudu kidai ki basngai ban bam batwat lakat taru kalai thu banakalian jong ka office jong ka food safety kala rai ban shimduk sa katu ka nitli kidok ha baladap let tes hayaudu ban let tes biang ha laboratory jong ka food safety Shushu kalai thu ka office jong food safety kala rai ban ithu da kinong tre jong katrat fisheries bakin let tes man la kasngi hakli yaudu ikidok kha ki bawan ra na barjilla baladala badan gajing I inject dawai formalin ya kidok kha anam sha satya bandi hayau Đáp trả nó như một vật cùng chạm chủ hỏi Kalong sip no? Alang mo dikit. Kani di sip. Ayo, sign. Kani di sip sign. Kani ber unsafe. Kani ber unsafe mo. Ada ah? Mo kita don da kapor kan nu por ban pet nama da reaction na ketika dawai. Kehadian jo kani kapor, kamu ngim don ni kalong sip kani ka dokha. Kehadian nang tapade kani kapor kalaban kalarong hadian tak tuan ni ada reaction dengan ni ka air ke bangion kalaban yong kalaban jerngam susu kalaban ni kan kam dei bat lomba kadon ka form Kalong sip ke tu mah? Kalong sip. Oh, sip. Kamu dah pengong sip aspect test, ke pengiliat dah spot test. Ini ke rup chanda apa? Ini ke rup chanda apa? Kani? Rup chanda. Asap lah. आप दिखाएगा उधर में ना मन बताएगा Kalong sip. Kedok sa jom ka? Saya berasa support.
Aning na ni. Kon. Baby kan. Sana dun. Oh, ya. Tuh, DFS. Kena itu markas. Tapi yang mo itu yes. Langsung ke markas semua. Taruh huni gitu. Lawan food safety commissioner ni, assistant commissioner, banle ni tas dekat ke bangi laila kita ke bapoi. Mentah ki, ha ayau do kilong ki belong sir. Kat mun report di ai commissioner. Jadi kulit subuh ni ki ba khot khamta ni commissioner ni badi ni member team ni Malaysia. Kabala alif na do yakni do hala alif na do men arhu south lek kat kum ka order CFSM FSSA R Jharkhand R impli 1 part 3 lies pa R boundary gede ke issue number ti la weng ya kani ga jingkhang ya kani ga do ka ti hakani ga por ka sulong man pentikna ba kat kum ga jing test jonga hakani ga sni ngilale yakni ga spot testing de kini ki test kit kamdon kunu kanuru ka ba ka ban nginlap ka don formalin kadok ha kalong sip la ban bam but kinong di rukum ju orang kat bagi kinong bam kim dei ban semua ban atatian ya kini pila ban ya sedang ban ya di kidok ha jubi kinong bam kila ban semua dikena bagi laban bam tinang ta pede ngilabu ya kini ke kendon ngilabu ya kini ke kendon ka ba ki baro hi ban nong di ban nong bam di ban semua ku ya kini ngan keren na kabasay kalong tangkat ni babaro tinong wanra adok ha hang ni kamot ki wholesale ki wanra adok ha bansalan sa sunong bat kini ki jaka ba marjan to long ba kiwi ki dei banya lengba ka testing point nginbo ya ka testing point akli yodo bat yakini ki adok ha baro ngin le ya ka spot testing hang tu ndah bangim lap ya ka ka ba long ka ba artetian hang tu lada ka bet ka biang kapani ba undan formalin ngin palai ya kadok haban ye le cheyau saha tila da kadon ngin batno ha tenang ta ya baro ki do kha ki bangin test nang te na ka testing point jungi ngin airu ya ka certificate ya komenta pilayu i hang ni ngi wan ban test ka ni ka AFL ka GRD ki don lala ki jong ki marka ki kamu ngin test ki ni do kha na ka trok ndah ba kim don ni ngin issue ya ka certificate ban ong ba ka ni ka do kha ka long safe kat kum kani ka jing test dong ya kani ka si te pila ban ra syo yo sahat tenang ta pade subo menta ladang ilap pade ya kini ki dok ha ki balong ki badon ka formalin ki badon ka jingma kat kum kani ka spot test jong ma ti ya kini kum kini ladang ilap nang ni na testing point jong ni ngilap ba kadon kum kani ngin le unong ngin bat ya kini ki dok ha ngin bat nang te bat nang ta ngin ong ye kitu ki hosla bakin apno bat ngin ra ai ka dok ha ban pentik na pade ya ka sa po laboratory tikin hapan apno hang tu kin numla bandi ha ka tugas ni banang ta ndang ilayo ya ka report na po laboratory pade kila la ka report ong em undon formalin ngin pelat ya ki bandi lada ka report ong hooi ka don ka formalin la pentik na lang bagi mesin ki betes kemud ka don ka formalin ti ya kini ki dok ha ngin ay ka way ka order ba itu I wholesale ba wan ra ito dok ha in haban dispose haban tep no ay ka dok ha ka lukom ka badai mendai ban bread sa lom sa wa mendai ban bread sa sa ai di ban ti ya ka tliu ka ba jiliu ba di ban tep ya ka ba kan numan ra ka no kan jing mai kimyaw so yan no ini ki mara ki mereng mari ka pawa dei tinang ta syaru ya kini ki wholesale ban pen kai ka lai ki dok ha subo wan ra man ta na asam tiyo kin kin penpai siya ini bangin penpai no ini dok ka so tu bo supply ni app da ka ba siya ngin num siya ay kata but haban dispose maki
ngin ha ban video ban ring video aka por ka baki tep ikini ki dok haru ban ha singi bakal ati kena bakil ale aku kan ko bende naga benta ka timing bangin wan test ang tei kala kan long art ha ka singi kini ki ban wan test kan long hinyo baji men stem nang tabat men singi pade kan long di baji siteng di hadin kini ro ki bapli ki ban wan test kin don kam ban wan report sa office kinum la ban song sa hangit di ngakerpan baling baga association ni kinong di doka berokait kini sim mentalang ban penpoin ya ki trok doka jumpi ha ko bor ka mabia kat nomor beli kini ki ban wan test hanging ni don pade ki formalities ki bahaban ya deng baga office uno beriau umla ban wan kam hang ni ban onga ngade na fishery department ngawan test doka tip kata kajing test kepada dekat kot ayu lani bawan kumnong ingin laban tip ngim laban tip kia dia kata dia kini ki ban wan test doka ngin happen tikna yaki bahawa ki wan seni ngin happen issue yaki ya temporary identity card ka bama ki kut kinong di doka kin happen pan yaki ong peti so happen ia ka identity card tenre indah hamalaya ke si bat pilaya itu ma tiga ni ka laya janang ta pade mdi basuwan kumno ngin hap ay ki ka training kumno bakin test kini di doka ma hakar kom ka bade bat ka ban yahap ke telan ka kanumla kan long sispa nak sispa lesia mo kumangin ong maka la biang lut na dong sedong tenre ngong ipi pade kum kini pengites menta pilayo i namar ngi wan na technical line tingi ngi small ko ngi la small ko ba kani ka long save iyo i kat kum kajing tes sang to lada ka de ba kam long save katu kapor kata katu kapor ka bangi PM kamut ka kala develop kini kila iba ila don kini kila ya don na dumuswan kani kila tibay kana te kamut ba hindi bong ba ngi susania PM kan bangi layat tes kuntur still mo ngipi kamdon kuno na kaliang jonga nga penting na ba kam kalong safe ban ba kalong safe ban penya sa kasiyo ya sa kamat tinring inra aru pat kini ka sa po laboratory ban retest siki ken ni kwa ban retest siki daki machine namari yaki face sample ki bangil ale at ini kisngiru kamud habang retest siki kanong ka proof ba kalong very effective katugas sport ai yung sungu wakra na kamtat dai komisioner jingi ibala simkia haru kata wala dai kisni siti ila ploy ru batong banwan ngayu nyu wajir ila ploy banwan dai di geding mamlak himbangi nang ni bagi katu kat ni member ki polai ti lawan kan arbaji kalau ke iki saudara bagi ke bagi ni pensui kata geding ya kata kijing kijengi kloy banle tam sungu ba ila nadu nyu baji berkat pi kloy nyu baji atli kita ini kloy berkat ke kalau ba ni kalian association sungu adu kata bagi kloy na kalian association bagi tray ini tray lang bat ka kata juga kon kakya senang ba ba mi ko ha unum sungu fair lanung sungu konyo yang kata kijingwam kata ka senang ba kayo ka hat ko kanya bet ki nanti ko majulong bet dara don ke baik na kaliang ka department ko gadon kami ni wat lada subu lada dei hadu por ka ba sabat lada ki ong bangya kani kali ingin bat ngin poi sudu try ni klo men le kata kuat kong ri ong ba lada ngin klo hadu si andra bang delet ngin bat ngin pi kata ki iki berapa tu na kaliang ka association ngia klo ngin ko ben lang nak benta kecikot ke dikia